Yawo bazalwane. Pastor Ripsathan Kings. But bazalwane, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. You are a beautiful woman. You are so beautiful. Eternally I like your hearts. I get also is like umama. Umama is so easy. Mama muhete utoilela. The way but is so easy. They are so fragile. I love them so much. Orokum me. I say 1, 2, 3. Mama Sabo said, "Uti, batanda ukuba igroup." Leyo group yokuthi asenzeni okuhle. Hallelujah. Singahlala phansi ngiyabonga. Thank you so much. Ngiyabingelela futhi ngegama lika Jesu Kristu. Hallelujah. Ngibingelela umfundisi wethu ngegama lika Jesu. Ngibingelele bonke abafundisi. Ngibingelele Sunday school, youth, nabo mama nabo baba. Hallelujah. Siyalibonga lilanga la namhlanje. Ngicela ningahambi, nihlale lapho. Ngiyalibonga kakhulu bazalwane. Siyabona ukuthi isikhathi sihambe kakhulu, but izwi likaNkulunkulu yilo after all efanele ukuthi silishumayele lenze umsebenzi empilweni zethu. Hallelujah. Ilanga namhlanje ilanga labomama. Ngicela nidlalele bafana abadala. I thought ukuthi namhlanje mina umuntu lwesinti ufika la. Lithabatsiba nathi watsiba. I blame them. Sibodolile namhlanje mina ngize ngiphethe idobo namhlanje. So angeke ngisamosha, but bona namhlanje basikulisile. Unathi nolithabo, not others, not abantu, ilethu kuphela. Ngiyanithanda bazalwane, ngiyanithanda kakhulu. Ngisahleli ekhaya during the week, ngisafunda izwi likaNkulunkulu. Kuye kwafika enhlizweni yami ukuthi abomama bepower, women of power, kushiwe thina abomama base ALCC. I like abomama base Abundant Life Christian Center, women of power. Hallelujah. Kufanele uzibuze usase umama ukuthi ngandlula emhlabeni yokhunjulwa ngani. Mama yokhunjulwa ngani. Akufanelanga sikhunjule nje ukuthi siphile kanjani. Kufanele sikhunjule futhi ukuthi siphile kanjani. Siyenzeni emhlabeni esiphila kanjani. Mama kufanele ube umama we character, a woman of character. Hallelujah. A woman owazi indaba zakhe. I like this woman abathi umama Teresa. Uthi one day bayambuza ukuthi mara labantu ohlala unabo every day uyababiza uyahlala okhuluma nabo uyobaqeda nini. Lo mama makaphendula uthi
angibizelwanga ukuceda kodwa ngibizelwe ukuthembeka. Singabomama kufanele sithembeke. Yes, we understand abomama banama-challenges endleleni, bathwele kakhulu. Omunye uthe manje ufonela wathi mama sithwele thina. Of course abomama bathwele kakhulu, and uSathane uyazi ukuthi nithwele, and uyazi ukuthi uNkulunkulu uthembe nina. So ungayithathi kancane indaba yokuthi wena omama. uSathane uyazi ukuthi izwe lime ngabomama, and that is why azoyenza sure ukuthi umama uyamdestroy. uSathane is there ukuthi umama amudestroy kahle kahle, akadestroy abantwana bethu laba sibabona bagcwele babhema, udestroya thina. Once wathinta umntwana muthinta inhliziyo yami. Hallelujah. But njengabomama kufanele sihlale, asihlale nethembeni ukuthi uNkulunkulu uthembe thina in such a time as this. Hallelujah. Sila namhlanje ngoba uNkulunkulu has a purpose ngeimpilo zethu. Hallelujah. uNkulunkulu uthembekile abomama, and siyazi ukuthi singabomama, abomama besililo, we are here at Abundant Life ukuthi izwi likaNkulunkulu lifezeke ngeimpilo zethu. Hallelujah. Ngifuna ukuthi sibone lo mama emthanda kakhulu. Hallelujah. Esizofunda ngaye namhlanje ku 2 Samuel chapter 21 verse 10. Sizofunda incwadi kaSamuel wesibili, isahluko sama-21, indimana yeshumi. Ifundeka kanje: uRispa indodakazi ka-Aya wathatha indwangu yamasaka, wazendlalela yona edwaleni kusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezulu kwabo amanzi asezulwini. Akavumelanga izinyoni zezulu ukuba zihlale phezu kwabo emini nezilwane zasendle ebusuku. Amen. Yes, kaSesotho ke kopa e bala kaSesotho. Ere jwale Rispa moradi wa Aya a nka mokotla a ikalla wona hodima lefika ho tloha qalong ya kotulo ho fihlela ha dipula dina. Motsheare a tshosa dinana tse fofang hore di ske tsa dula hodima ditopo tseo, mme bosiu a leleka dibatana tsa naha. Hallelujah. Ke tlo kopa o rapella lentswe la Modimo wa rona. Lentswe la hao le na le matla, lentswe la hao ke bophelo, lentswe la hao ke lona Modimo wa rona le re bontshang tsela, lentswe la hao ke le bone maotong a rona. Re thuse letsatsi la kajeko hore le nna our Father le buisane le bophelo ba ka. Lentswe la hao ke lona le tlo re creator hore re etse thato ya hao according to your will. Ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. Bazalwane mo re sa bala ka mme,
mme. Every woman o leng teng mo abundant life ke mme. O na le ngwana. Bana ba kaofela ke bana ba rona. Ho na le bana ba ba hlokang. Batswadi, you are there for a reason. Ke wena Rispa wa letsatsi la kajeko. Bazalwane re ska inyatsa re le bomme. Re bo Rispa. Lentswe la Modimo le re Rispa. Mme o bohlale. Mme o sa boeleng ko morao. Mme o yemeng. O tshwanang le sefate. Mme o ileng a nka risk. Ya hore a thibele bana ba hae le bana ba bang ba ne se ba hae hore ba ska jewa ke dinonyana ba ska jewa ke diphoofolo tsa kontle kwa le tsa matsatsing a hutiwa batho ha ne ba bolaiwa when David ane a utlwa hore Saul o se a hlokofetse o se a ile and ya ko di Gibeonites because David ne ba bolaile di Gibeonites that time and he went David aya ko di Gibeonites a kopa hore king e re ka yetsa so that ho be le peace on this planet earth. So and he said batho di Gibeonite ba re hore ho be le peace re tlo kopa 7 children from Barnabas Saul. 2 from there in Bana Rispa. A Rispa me onkileng a risk bazalwane. Me onasa kgetholle are o aswaka. Abanka banehela ka bona. Imagine that time. Hono yetsa halang no sna bontate ba ka reng o not bana but bana ba nehelwa ke David hore ba bolaiwe bana ba nkiwe ba bolaiwa ba isiwa hlaheng ba yo hengwa mme o bohlale mme o na sa boele ko morao lona bomme you have power lena le matla bomme Rispa anka lesela Rispa mme o bohlale hey I wish nka thola lesela or whatever Rispa a thola lesela ale ala ka sizulu lere wa ibeke twaleni wahlala lapho wagada inyoni zezulu wagada nani lidilwane zasentla ukuthi zingadli abantwana that time bebakuphi abo baba ama friends bewakuphi abanye abantu if umama ahleli lapho for months for that matter ubusuku nemini inyoni maziza emini aphebeza uRispa aphebeza ukuthi uNkulunkulu angeke sibadle inyoni abantwana ngikhona ngiumama angeke ebusuku imagine ilwane lo mama wahlala wathi angeke every day aphebeza uRispa ukuthi Jesu ukhona mina ongivuse in such a time as this I will stay here until labantwana baze bayenze ijustice kubo hallelujah njengabo mama asihlaleni uRispa yini eyenze ukuthi ahlale lapho edwaleni yini mina ngibonile ukuthi hawo idwala bekuJesu bekangeke ahlale edwaleni ngaphandle kwaJesu Christ uJesu uyinkosi uyasipha amandla
uNkulunkulu usithembile, usithembe ngabantwana bethu. uNkulunkulu usithembe ngisho nala ebandleni. Mfundisi, uyabona if ebandleni kungahambi kahle, wazi ukuthi abomama babambe ama handbrake. Once abomama bayekela ama handbrake, iyahamba lengcola. Hallelujah. Asibene aborispa, sihlale ezwini. Hey, uNkulunkulu usithembe ngindlela emangalisayo. Hey bazalwane, cabanga uNkulunkulu wacaka nalo Maria, waya kuye wathi uzozala. uMaria athi kanjani? Mina ngiyabathanda laba mawuthi zaka uNkulunkulu athi kanjani, angikhoni. uNkulunkulu ufuna bona labo. You are the right candidate ke wena. uNkulunkulu akafuna umuntu owaziyo okwakhe. Uthi mina, I knew you before you were even formed in your mother's womb. I ordained you. Hallelujah. Ngabana all the good plans kabuphilo bahau dula rispa kiwa bana barona. Last momrutu na rapella ngwana ona bolaiwe ke rona borispa. No tshwantse re kopane re modimo ke ba bana ba rona ba fela Jehovah. We are there for them. We pray for them every day. We protect them with the blood of Jesus. Modimo wa rona yetsa justice in our girl child. In the name of Jesus, Modimo wa rona re borispa baletsatsi la kajeko tsosa bomme bana le that heart ya borispa. Hallelujah. Modimo a re fe matla hore re sa phela mo lefatsheng. Modimo wa tseba hore mo abundant life we are here for a reason, bazalwane. We are not here to stay and do nothing. Hallelujah. We are here for a reason. Hallelujah. Mama izulu lithembe wena. If wena ungayenzi lutho, who must do it? Wena umama ukhona. Izulu lisithembile. Masiloko sibuyele emuva, makufanele siyenze izinto. uNkulunkulu uyabheka ukuthi pheka ngithembe bona. Abazi ukuthi banamandla angakanani. Kufana nale yaka Deborah. I like umam Deborah. The meaning yaka Deborah iti inyosi. Uyabona abantu mababaleka abasabi inyosi phela into encane. Abasabi inyosi but basaba lento isting. Abomama they are like inyosi. If niyazi ukuthi once sasukuma sisonke bazalwane kuyophuma amamezal sangakanani, siyekele ukukhwayana, sikrapane singabomama, sibhekane sithandazelane ukuthi lo umama umntana sekhaya usisi wami, sihlale enkosini. Every day I must know ukuthi yo uNkulunkulu avele angiconnecte nani bazalwane. Mina ekseni mangithandaza ngo3 o'clock ngiyanibiza nali bandla lase abundant life. uRispa bekayenza kanjalo nali bandla lase abundant life. uNkulunkulu wami uwe owaziyo. Labazalwane bayadinga 1 2 3. uNkulunkulu sisize ukuthi endleleni yakho sihambe ngokukholwa. Abantwana bethu naba, amantombazana wethu nawo, abafana bethu naba. uNkulunkulu sisize ukuthi siyenze ukulunga phambi kwakho. Uthembe thina njengabomama ukuthi bazalwane kube yithi esibafukamelayo. Sonke thina bomama sibafukamele labantwana. Hallelujah. Bazalwane,
hey uNkulunkulu sithembe ngento enkulu. Hallelujah. Singabomama bazalwane kufanele sihlale, kufanele uthi usekhoneni ulwele nje i-character yakho, ulwela i-character yakho ukuthi uNkulunkulu Nkosi yami, hey just my character. Uyazi abomama siyathatheka ngespeed, but mina I've learned ukuthi umama your character kufanele ikukhulumele noma usewundlulile i-character yakho ikukhulumele. And bazalwane sisase aborispa sihleli sisaphebeza every day ukuthi uNkulunkulu wami nali bandla, sibona bamosha abantwana bethu basimosha, sibathandazele ukuthi uNkulunkulu bavula amehlo babona ukuthi sifila bethi kanjani ngalezinto bazenzayo. uNkulunkulu uthembekile, uyezwa uNkulunkulu. iBhayibheli lithi uNkulunkulu uzwa thina more than anyone. Umama angangena enkingeni engaka ngenxa yabantwana, but because awumama leyo nkinga mayifika ibe ngaka, ibe incane ngoba umama ungenile. Hallelujah, hallelujah bazalwane. Asimthembeni uNkulunkulu ulungile. Nanamhlanje uSathane uyazi nje inkinga yakhe, ufuna ukususa kuposition uNkulunkulu asibeke kuye. But mawumzalwane connected, kufanele ubone into ezayo ukuthi hayila sekuloya uwazi. Hey bazalwane, abomama abantu abaso multitask, angazi ubani ukhulumile. Umama uyakhona afake iwashini emanzini, umama apheke, umama ageza abantwana. Ngiyithanda kanjani leyo mase ngigijima endlini ngiyapheka ngapha ngapha ngiyageza ngapha ngiyenzani, uzizwe kahle ukuthi umama. Mzalwane, uNkulunkulu wasithemba ngento engakanani. Abomama bakhulisa abantwana babodwa, abanye baraise ama giants. Noma umntwana akho ahlupha njalo, he is or she is a giant. Masithandaza laphana singaborispa siyaphebeza ukuthi uNkulunkulu nangu the prophet of God, the prophet of God asimkhezi. Siyamtshela uNkulunkulu ukuthi lo uzokusebenzela, umfundisi wakusasa lo. Ungeke uNkulunkulu asishiye, angeke asilahle. Mama wena, I know ukuthi abomama bathwele kanzima kangakanani, but uNkulunkulu usithembile. uNkulunkulu makathi ngikwaze before, even before you were formed. Abomama bakhulisa abantwana, uke wakhulisa umntwana omfana uyi-1 umama, but abomama bayakhona bakhulisa ama-giants like uThepho uke was relatela istory sakhe ukuthi ukhulisa umama. But just look at this boy full of the word, ukhulisa umama. Hallelujah. Abo baba abanye babashiye, abomama abanye bandlule emhlabeni, but umama uzoma nabantwana bakhe, irrespective of kunani akunani. Angasebenzi umama, but ayenza iplani ekseni ebusuku makufanele kudliwe
kudliwe endlini ngoba kunomama. Bomama siyabonga ukuthi uNkulunkulu wanithwala uyazi nababo mama kithi. I remember lesa sikhathi baba Masango uqala uthanda ukungiqala athi mina bengiyicomrade. Leso sikhathi bazalwane uke wabona kulezo ama teenage years bengawuthandi umzabalazo but bengigijima nje. Ngigijima ngisesikolweni kuqale elinyana ku primary leso sikhathi bengisase kubo grade 3 mawubheka umama ukuthi yenzeni emhlabeni kulawa ama grades uthole iyaqala lento abo black power. Hey bazalwane umama leso sikhathi uthole leso sikhathi siyagijima singabantwana abancane. Abomama bozothola baphumile bangacabanga ukuthi bullet ingabathola but afuna just ukuthi abe nabantwana bakhe. Umama beka riska, imagine bazalwane beba riska kangakanani abomama bethu agijimela nje ukuthi ithini balande plus thina ekhaya besi half a dozen sonke sesikolweni. Umama uzogijima sigcwele yonke lethembisa. Umama wami uzogijima ene leso sikhathi angithi yini lama tear gas bebashaya nje bangenandaba ukuthi bashaye. Umama uzoza phetha amavasi lapha i6 amanzi phakathi awafake eplastikini bazoya ene bengile emfiyaneni phela besingena emfiyaneni yena asempo ngeenyawo itaxi boy izoyithola kuphi aye ngeenyawo. Hey ngabona ukuthi abomama banesibindi. Abomama banesibindi. That is why they can carry umntwana for 9 months. Amzale umntwana, amkhulise umntwana. Hey bazalwane, ngisase lapho endabeni yomzabalazo. I remember one day ngoba bengigijima bengilingana no Chechu Maldini. That time benginomama wabelo but umama wabelo yena vele bekanomzimbanyana thina besi uthole mayicala lento sengikhulile nyana ngise high school. High school phela sekufanele ubone uthole makuthiwa ngilapho silapho ubaba athi wena once wabanjwa ungalingi nesinkwa ngeke usithole. Ngizoya ngigijima mabathi mzabalazo ngila mabathi ini ngila umama esayitini umama uzothi emahanyane litlobulayiwa but ngoba thina besanawo lawo mandla uzoya. I remember one day ngabona uNkulunkulu ukuthi bekane purpose ngempilo yami. Mangifika estradini sasekhaya beku amaphoyisa bewahamba ngalama hippo yini amahippo ne angazi ukuthi bawabizani bahleli phezulu bahamba estradini. Mina estradini sasekhaya bekwi Main Street and la istrad kwenye khona endlini yasekhoneni kunesihlahla esikhulu. I remember lelo langa kahle vividly. Lelo langa siyahamba nomngani wami bathi uSiliya sibhizi sifake nezikipa baba Masango zakhona zomzabalazo
amaphoyisa lawa mawathi babona ngithi yakhumbula bebafuna la kunabantwana laba abalastaganyana njengathi bathi rubber bullet ngithi kulesihlahla ishaye khona la hey umama aphume kunjalo bazalwane angelande hayi bazalwane umusa ongaka kubomama bomama singithulela isigqoko. You are so supportive. Ninesibindi bomama ningaborispa urispa bekangasabi lutho angasabi ukuthi ebusuku naye uyodliwa yilwane athi ngizohlala ngiphebeze every day ekseni mastanders singaborispa siyaphebeza ukuthi na libandla lakho baba i-abundant life ngiyabathandazela one day uzwe umzalwane eze lapha phambili azofakaza ukuthi hey ngiyengathi ngibuya emsebenzini ngathola accident eyisimanga here I am ngiphume nginjalo. It's because of when bolokuphebeza every day uyaphebeza but kunjalo angeke uthi mawuthandaza umuntu afakaze ngawo afakaze ukuthi kwenzakaleni uthi it's because of me bengithandaza. That's why no, you give God all the glory. You give God all the glory. Hallelujah. Siyamina ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba uyazi ukukuthobisa umama kungalungi lutho akuthobisa uNkulunkulu. Hey bazalwane, hey mina izitori zami ziningi. I remember umfundisi magazoqala i-abundant life waphuma emsebenzini mina angi-argue kakhulu ke wangitshela ukuthi hayi uNkulunkulu beke 1 2 3 kimi ngathi okay it's fine kubizwe yena angifuni ukucabana noNkulunkulu mina ngomuntu wakhe angeni mina ubiziwe but I supported him umsupporta kungekho mnandi sometimes. I remember ngelinye ilanga amalanga mawaya siloko sihamba endleleni umfundisi uke washo ukuthi sometimes abantu bakubone ngathi yey unemali bacela imali ingekho leso sikhathi kubenzima bekunzima ngenye indlela. I've learned mamkomane unana lori unakhatha khabishe 1 for a week. I've learned that. I know umntwana hey bazalwane umntwana wakho umama alale angadlanga because ungeke uhlanganise but uNkulunkulu would provide. uNkulunkulu is a provider. The same child yena lo uye bekalala angadlanga but here he is today. We give God the glory. Aliwe amagundwane la eminweni kanti there was a reason. Nangu namhlanje unathi I give God the glory. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi unathi bekalala
That is why banganandaba nokudla. Maybe sometimes I said, Nkulunkulu, that is why banganandaba nokudla. Unathi, we will sleep sometimes. Sing enagudla. You remember? Silale singadlanga. Entile one beyithandela ukudlala. Adlale abuye. Uyabona umuntu makathi ngamthandazela. Besithandaza lesizwe. Siyawazi umthandazo. Simthandazela ukuthi uNkulunkulu msuthise. Enasutha lale tomorrow avuke esikoleni. Angadlanga by that time. Uzobuya unathi afresh. Singena nemali yokubhatala transport. Ubaba umkhonza yana loyo baba umkhonza enimaziyo. Eze kithi athi unathi angeke angaye esikolweni abanye abantwana baya esikolweni ene leso sikhathi umndeni lo mgavava bungekho. Unathi will go to school bekathanda ukudlala. Ayoyidlalela umfana esikolweni afunde abuye makabuya ngizame lokho kuzamekayo. Thina plus kakhulukhulu sikhule bayangazi abomama ngubeni nokhanya uyangazi ukuthi ngidlani nase holidayini. I love ipapa nerama nan not tamati neitura beef stock. No, beef stock. You add papa, uthela mafura, or beef stock. Natiki hodile today, na jatson. And the normal ria selukuntung life is a nati like hana sala go high. Nasa shola twaezi this fancy food dinam. Na ipatala papa li beef stock mama ka velo na mieletsa yona goba ne le ngwana wa beef stock. Ene nexaye go high ke ba botse hore ha rena dijo re a sokola because I was saving this man of God. Hallelujah. Neki ya go high ke le very smart ke fihle ke etse whatever ke etsang. And then I give way because my father, Nelly Munam so to Pastor Ripsu Abatsiba, who came to Papa like a manaka. But I was saving this man of God. Nerija Papa Kapif Stoko, Elimutua Galinati by that time Tembanasiting. But I thank God, oh, Ule Amfa Piluyahu. Yawubegezela motsileng siyabegezela singabomama. We don't give up easily. Umama aga give up. Abantwana bakhe uyababutha bonke nalaba base next door ababuthe njengorispa abagade. Hallelujah. Ngithanda uAbigail iBhayibheli lithi one day uNabali uye wayenza umcimbi wafoma umcimbi omkhulu bajayiva kwajayiva wadakwa uNamani ubaba wadakwa. uAbigail wathi no sekazwile ukuthi bayeza bazobulala the whole family nesizwe sakhe. Kwasukuma umama uAbigail wathatha imbongolo walayisha ama gifts waya khona wahlangana naye endleleni wafika waguqa phambi kwakhe wathi Nkosi yami nawa ama gifts because indoda yami yesilima asikisini bobaba wathi indoda yami yesilima hiyo eyenze kanje but ngiyacela sixoleleni. Sonke isizwe was saved because of uAbigail umama
onesibindi. Hallelujah. Bomama ibani nesibindi, zinkulu izinto ezikwehlele. Kufanele wazi ukuthi into onayo inkulu. Usathane angeke akusukele phela for nothing. Uyazi ukuthi wena uphetheni. So qinani bomama, imani isibindi noma kunzima, siyazi ukuthi kunzima, akukho easy kubomama, but imani thandazana ukuthi uNkulunkulu yimi lo ngiwumama, and uNkulunkulu akafuna umuntu owaziyo akafuni. Uthi kuMaria, Maria wena uzokhulelwa. uMaria uthi kanjani? Angiyazi indoda mina, ngiyakhulelwa kanjani? uNkulunkulu kufanele wena makathi this ufuna lo uzothi mina kanjani? Angeke ngikhone lento. uNkulunkulu athi you are the right candidate ukuthi uyenze lo msebenzi wami. Njengomama namhlanje ngiyakukhuthaza ukuthi unamandla. You are a woman of valor, a woman of purpose. Ungazibhekeli lephansi. Don't allow your back ukuthi idonselwe emuva. Bheka phambili. Siyaya phambili singabomama. Hallelujah. Be strong and be courageous. uNkulunkulu uthi ngoba uyazi ukuthi thina abomama sibuthakathaka, uthi there is nothing impossible with men. With him, everything to him it's possible. So asenzeni asime sithi Baba, here we are, use us. uNkulunkulu ufuna nje thina sisarende ukuthi uNkulunkulu yimi lo, use me the way wena ufuna ngakhona. uNkulunkulu uzokusebenzisa. uNkulunkulu is not a man that he can lie. uNkulunkulu izwi lakhe limile njalo, izwi lakhe alichange. uNkulunkulu wayizolo namhlanje kunaphakade. uNkulunkulu osithembisile ukuthi noma kunzima ngiyoba nani, hlalani kimi nani ngiyohlala kini. Hallelujah. Asiyenzeni the way uNkulunkulu athi siyenze ngakhona singabomama base abundant life. uNkulunkulu sila abundant life for a reason. Asikho la ukuthi sihlale nje. uNkulunkulu siphathise something. Bathi umntwana makazalwa, uzalwa afumbethe isandla. It means uNkulunkulu usiphathise something. And bathi umuntu makahamba emhlabeni usuka ulahla izandla ukuthi ngicedile, ngenzile. Asifanene nabo ukuthi kwamanje ngoba sisaphila asiyenzeni ukulunga phambi kwaNkulunkulu. Yenza something mama ukuthi the day ucedile uthi Lord, I am done. Ungafi uphethe izinto zakho zifelela kuwe zonke, ungazikhiphanga, aziphume njengomama. Hallelujah. Re etseng hantle pela sefahleho sa Modimo. A re etseng hantle pela sefahleho sa Modimo. A re etseng ho loka. Nna bomme ke a ba rata because they are women of power. Umama unenhliziyo enye ungeke we understand. Bangathi abantwana mabeza kuwe bathembe wena as umama, bafike bafele kuwe ngoba ugqoke iroko kuphela. Abantwana mabeza kithi mabeze bathole ihope, kube nehope yokuthi mangiya lapha kulabo mama I'll be safe.
One day bathi kunomunye umfana bekagijinyiswa yigebengu. Le gebengu zamgijimisa lo mfana makathi ubona i-uniform yabo mama yasenkonzweni but bekangaboni ukuthi i-uniform. Yena in his mind he thought ukuthi abo mama. Agijime lo mfana makafika khona angene ejardini athola ukuthi i-uniform kuphela. Asingabi njengale ya uniform ukuthi sigcokile kuphela. Lo mfana kwamele ukuthi afe ngoba bekuyi uniform. Bangafi sebafike kithi ngoba sigcoka amaroko kuphela. Asibe nabo mama sibathande noma banama mistakes wabo, but singawavumi ama mistakes nje akhelese kubo. Ama mistakes wona khela siwavumi akhelese kuphela. Mfana siwavumi ama mistakes akhelese. Kufanele sihlale nani anisithande. Sithandeni njengabazali benu. Angeke iBhayibheli lithi othandwayo inkosi uyakhuzwa. Uyabona ukukhuza because I love you. If ingakiyeka nje nithi uzenzela angeke kusalunga. Umama once wathi I'm done. Bona ukuthi ugcina kuphi kuyoba buhlungu ngenye indlela. Sithandeni bantwana bethu, silaleleni indlela sihambile, sibonile phambili kuye kwayenzakalani, siyesachayisa siyesabuya, silaleleni. Hallelujah. Siyabonga ukuthi namhlanje ilanga lethu abomama, ilanga elikhulu. Siyabonga bomama nisikhulisile, nisithandile. Noma sifika la emabandleni wethu sihlangana nabomama, kunabomama abadala kithi. Kufanele sibahloniphe kunjalo. Mina umama ngiyamhlonipha. Ngiyabahlonipha bomama ukuthi labantu bandlulile ebunzimeni, but yet still they are still standing. Hallelujah. uNkulunkulu ngathi angasipha amandla always ukuthi sihlale sibe nenhliziyo yokubekezela ukuthi ngiwumama uNkulunkulu wami nalaba abancane lethabo modimo le fedipelo tsa gore le khohlelle a re ba le abuse ngwanaka but le khohlelle konthong tse ding dulang. The only thing e ka le phunyuisang montontse ke matolo a lona, the prayer. Le barapelle banna ba lona ha ba tswa ramalepe ha tswa I know wena tswa pele but ha o fitla mosebetsing pray for him. O phebese modimo ke ola wa tswa I know wa tswa ka 8 o'clock or ka 7 morapelle. The incident it's because of your prayers, girl. Wa morapella modimo a ibona ho setse nje hanyane but because of your prayers modimo a bona, because of your service in the house of the Lord modimo a mophunyuhisa. Sometimes ukara we phunyuhetse fela. It's not about that. It's because of the Lord that you serve. Omusevile for so many years. Wamseva. Your service komudimu, it's a big thing. Hallelujah. Ungathi uNkulunkulu anganibusisa bomama, happy Mother's Day, and I love you all. Abo Rispa, I love you. Borispa, I believe in you. I trust in you. May the good God richly bless you. Thank you.